Ja hoću sad da budete malo ljubomorni. Djeca u Bosni kažu crkni, pukni. Ja ću sad vama reći crknite, puknite što ste propustili ovako divno druženje sa predstavnicom i predsjednicom udruženja Zajedno i Street Shopping, gošćama Žene za tradiciju iz Bosne i Hercegovine. Fantastično smo ručali, pojeli fantastičan kolač, kahu i evo upravo hoćemo da pređemo na uručivanje poklona. Neki su namijenjeni udruženju, a boga mi neki i predsjednici lično. To je onoliko koliko ja znam. Ono što je najvažnije da znate jeste da je ovo samo jednim dijelom nastavak saradnje, nastavak jednog lijepog projekta kojeg smo započeli juče u Göteborgu, jer su one bile naše gošće juče, ali će ono čemu se svi nadamo biti početak jedne divne saradnje u budućnosti. Jer ove divne Bosanke koje su nama doputovale iz Bosne i Hercegovine nose pregršt znanja, divnog znanja o tradiciji Bosne i Hercegovine, ali nose jednu divnu i plemenitu ideju. Naime, udruženje Žena za tradiciju okuplja jednu veliku grupu žena koje su uglavnom nezaposlene, ali koje su izuzetno kreativne, učene i prije svega bosnoljubive. Poznaju divne i tradicionalne bosanske zanate i to svoje znanje su pretočile u predivne ručne radove. Na ovaj način samofinansiraju svoje udruženje i potpomažu i jačaju bosansko-hercegovačku ženu. Sanela Čičkušić je predsjednica ovog udruženja i Sanela Čičkušić je autorica jednog divnog projekta koji se naziva Amulet. Mi smo danas naš 4 članice ispred cijelog našeg udruženja Žene za tradiciju Amanet. Mi imamo jedan i svoj kao naš brand, mislim mi tako nazivamo sve naše radove Amanet, jer Amanet znamo svi šta je, to je ono što ostavljamo zadatak našim generacijama mlađim da njeguju i čuvaju, a ono mi sve što radimo je u stvari iz naše tradicije što smo i mi primili u Amanet da ostavimo u Amanet. Mi smo pripremili jedan, evo kako reče Amela, paketić, to jest jedan naš skromni poklon kako se moglo donijeti. Imamo malo bosanskih delicija, malo ručnih radova za tebe i za vaše udruženje, da vam krasi ovaj divni objekat, ovu lijepu bosansku sobu, da se sjećate na nas i da dobijete motivaciju upravo da radite nešto slično ili isto, pa da i nešto zajedno napravimo. Hvala i dobro nam došli još jednom. Nama je jako drago što ste danas s nama ovdje i što ste nam donijeli malo bosanskog zraka i bosanskog duha ovdje, da nas malo oplemenite. Ja ću sad onako kao dijete da počnem da otvaram, da vidimo šta mi imamo sve tu. Počet ćemo sa ovim. Žene za tradiciju. I evo jedan ručni rad, je li tako, specijalno za vaše domaćine. Jastučnica sa tradicionalnim bosanskim vezom. Najljepši poklon koji je zajedno dosta dobro. Ja mislim da će ovi iz MBV-a, koji inače su krivi za ovu organizaciju, ja mislim da će biti ljubomorni da bi sljedeći put moglo biti nešto Jelda Sabaheta i sa MBV znakom. Naravno, to očekujem svakako. Odlično govora našoj bosanskoj sobi i to ćemo mi lijepo pripremiti ovdje na našoj seći da imamo svakako srebrnički cvijet. Isto koji ste vi uradili. Da se i osladimo. Pekmezna gurabije. Pekmezna gurabije. Ja moram reći da je ovo ipak lični poklon za Mirsadu. Sad je samo do Mirsade, hoće li htjeti s vama da podijeli ili će one nestati preko noći bez traganja. Ja sam već čula od Senada da on ne voli ovakve stvari. Predivan jedan paket, lijep, elegantan, mat svat, kao što kažu Švedi, i unutra još ljepše. Ono što treba reći Sanela za ovaj amulet jeste da se može naći u suvenirnicama na bosanskim aerodromima, ako sam u pravu. Tako da, evo, znači, možete ga naručiti kod Sanele, ali isto tako i potražiti u nekim suvenirnicama divane i originalan je Tuzla i od nove godine će biti na aerodromu Sarajevo u suvenir shopovima. Mi smo sabrale jedan dio naših recepata, naše kuhinje, pa smo je satkale u jednu tu knjigu i ostavila amanet našim mladim djevojkama i mladim ženama da ne zaborave naše
recepte. Ja volim često reći, čuvajte svoju tradiciju i običaje, jel, to je naš identitet. Sljedeći, u našim krajima, odakle ja dolazim iz krajine, Sofra se zove, ja mislim da je Sofra. Kod nas je sinija. Sinija. Da, u nekim dijelovima Bosne je sinija. Mi sinija kažemo za metalni onaj, Miruje, to je sinija, kod nas je to sinija, a Sofra. ja. za ovo. Majstor te sinije je naša članica Senada, ona je majstor tog zanata. Senada nama Safeta je malo prije dala jednu divnu ideju da se na ovako malim soframa, na malim sinijama može predivno servirati kolač, Sad kahva, grabije ove što ste grabije, da, se mogu se poredaju grabije i A stavljaju. sada se zahvalim Mirsadi, njenom suprugu kako su nas danas dočekali ovdje. Hvala vam U što ste jednom došli. prelijepom ambijentu gdje stvarno odiše i tradicija i vidi se ljubav. Iz Bosne inspirišu i da me uvijek oplemene na različite načine. Ali današnji susret i druženje stvarno me oplemenulo i stvarno me inspirisalo. Ja volim ljude koji mi daju tu energiju, koji me inspirišu. I ja već vidim ispred sebe planove za buduću saradnju. I znam da ovo neće biti zadnji susret. Hvala vam stvarno što ste došli danas. Hvala što ste odvojili vrijeme. Oduševljena sam dočekom, jako fino i bosansko gostoprimstvo zrači ovdje u Švedskoj, u ovoj hladnoj Švedskoj od naših Bosanaca i Hercegovaca. Prvo se to osjetilo, znači vaše gostoprimstvo, vaš poziv da dođemo ovdje, da upoznamo i švedsku kulturu i ovu zemlju, a i ono na koji način vi čuvate našu tradiciju i kulturu u ovakvoj dalekoj zemlji. Znači, ja sam i moje kolegice smo fascinirane odazivom naših ljudi, Bosanaca i Hercegovaca, na sve ono što ste vi ova 3 dana organizovali za nas, a i za njih, znači za vaše sugrađane ovdje, da su imali priliku da upoznaju nas, da vide naše radove, da mi upoznamo vas, da se zajedno družimo, da pravimo naše tradicionalne slastice, da pjevamo zajedno, da šetamo i da se upoznamo jednostavno i da ostvarimo neku buduću saradnju. Ponovit ću ponovno, ono što me najviše fasciniralo je ta vaša sinergija ovdje, kako se vi držite i na koji način čuvate tu našu kulturu i tradiciju na jednom zavidnom nivou, što bi mnogi Bosanci i Hercegovci u svojoj zemlji mogli pozavidjeti na koji način i kako treba da se to radi. Veliko vam hvala. Ja ću punog srca i sa velikim zadovoljstvom i dušom da prenesem ovo iskustvo ovdje i ne želim nikako da se ovo zaustavi na ovoj posjeti. Želim sljedeću susret da to bude kod nas, da mi vas dočekamo u vašoj zemlji, da vi budete naši i gosti i domaćini i da radimo u buduće na nekim zajedničkim projektima koji su svakako jako bitni za ovu našu omladinu koja ostaje, a mi smo dužni, mi imamo u amanetu da im prenesemo da kako oni da nastave da čuvaju ovu našu kulturu i tradiciju. Veliki pozdrav za Bosansko-hercegovački savez žena iz Švedske od žena za tradiciju iz Šerića, Bosne i Hercegovine. Veliki pozdrav od sviju nas. Pozdrav!